inosema nini? Nani atanikumbusha mada yetu? Nani mtanikumbusha mada? Qui va me rappeler de notre thème? Tu étais là depuis le samedi parce qu'aujourd'hui je vais clôturer. Sous thème yangu niko nakubirijwa nini? Hein? Maman. Nilianza kala rekipema ke wewe njolo tu unakwe. De la malédiction familiale. Alléluia. Répétez après moi, le Dieu que nous servons va nous délivrer de la malédiction familiale. Koko beba yo sema ile, ni sema Mswahili. Koko biko na shikula kula. Alléluia. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la malédiction familiale. Na suteme yangu inasema la malédiction sanguine ou malédiction du sang. Alléluia. J'ai beaucoup parlé là-dessus hier. C'était wow. Alléluia. Alors leo minapenda niongele kuhusu comment se délier. Namna gani unaweza toka mwizi laana sasa. Parce qu'on ne peut pas parler de laana ou malien, ça pour autant montrer maintenant comment tunaweza kutoka ndani ya hizi laana. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mwile image ya kwanza pour TikTok. Sasa papa tutafanya nini? Juu hivi vyote tuvitoke ndani. Alléluia. Là je parlais sur la spiritualité. J'avais dit il y a des choses spirituelle yenye inaweza influencer votre chose physique. Alléluia. Nikasema avant que uzaliwe, il y a quelque part où tu étais. Na nikasema spiritualité yako ni ya nguvu kuliko physique yako. Alléluia. La malédiction, Mungu akubariki na kuwa impacté sana. La malédiction, ce sont de mauvaises paroles prononcées sur une personne ou une famille ou une génération. Mahali kwenye tuko nasoma ni Lamentation chapitre 5 au verset 7. La Bible déclare: nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mababu wetu wamekosa na hawako tena. Lakini sisi tunalipa maovu yao. Kuna mengine uko na yaona, kuna mengine uko na yaishi. Haiko kwa sababu ulifanya dhambi, lakini kuna mtu katika jamaa kakosea na akakufa katoweka, na watoto wanaanza lipa maovu ya wazazi. Laana ya kijamaa ama la malédiction sanguine inakuja katika zambi za ukoo. Kuna mtu mkubwa wa familia amekosa na akatoweka, na watoto wanawakia wako nalipa maovu yenye wajue. Kuna mtu leo iko nateseka, haiko paske yeye njo iko promoter, paske kuna zambi yenye iko collectif, kuna zambi yenye iko individuel, na kuna zambi yenye unaweza kuiriti na haujue kwenye metokea. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui biko na lipa mapokase zenye abajue mwanzo na abajue mwisho. Lakini asubuhi ya leo na kukumbusha kwamba kama damu yenu inaweza kuwa na impact ya kulaani, kuna damu ya Yesu ina impact ya kuokoa. Ona, ingelikuwa mie njo weye, damu yenye inalalamikaka kuliko damu ya Abeli ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Damu ya Yesu iko juu ya laana za kijamaa. Damu ya Yesu iko
juu ya laana za kifamilia. Ona kama kwenu wanakufaka na kanser, kuko damu moya yenye inaweza safisha, na damu ya kanser inapotea mfamii. Yenye lianza na baba yako itaisha na weye. Natabiria mtu moja asubuhi ya leo, kenye kilianza na tate itaenda na tate. Meweye utaanza historia ya mupa mfamilia. Ninatabiria mtu moja aliyeingia, weye ni mlango wa famii. Hakuna mabaya itaingia mjamaa yako, kwa sababu wewe unaweza. La malédiction sanguine se trouve dans le sang. Nilisema jana, unaweza voyager, unatoka Goma unaenda Bukavu, unabadilisha province, mais ubadilishe damu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu es une sœur trop belle, belle de taille, belle de figure, belle de teint, lakini damu inaweza kutosha burembo, inakupatia buzee. Kuko mtu mwanaweza kuwa natia parfum, mais olie basikie parfum, banasikia harufu ya vingine, a cause ya damu na ibeba. Alléluia. Comment sortir dans les lieux familiales, ou comment sortir au lieu du sang? Hauwezi badilisha damu yenye likuzala, me uko na kapasite ya kunyamazisha laana za damu katika damu yako. Kama tunaweza herite ADN ya wazazi, tunaweza pia herite ADN ya Yesu. Niko natabiria mtu moja asubuhi ya leo, kwa ile ADN yako niko naleta ADN ya mbinguni. Wewe batakuita murega tena, wewe batakuita mutoka mumbingu. Wewe batakuita munande tena, wewe batakuita wa mumbingu. Wewe batakuita mubembe tena, wewe batakuita wa mumbingu. Damu yako inabadilishwa leo. Damu ya Yesu iko na kapasite ya kudeplase damu yetu konayo na kutupatia damu ye inatoka kumbingu. Damu ye mwanadamu hawezi kupatia, Mungu iko na kapasite ya kuikupatia. Haleluya. Purke utoke mulaana ya kwanza, laana ya damu haiwezi toka kama ungali ignorant. Ambia jirani yako, l'ignorance tue. Dans le monde ya délivrance, hakuna délivrance yoyote inaweza kujiampoze. Hakuna délivrance inaweza kuonekana kwa mtu mwenye iko ignorant. Juu pate okolewa, ifo ujue ya kwanza kama minafungiwa, na mwenye anajuaka kama anafungiwa ndio mwenye anafunguliwaka. Mwenye anaweza kuwa ignorant na bifungo ya famille, c'est un peu impossible atoke bwile ignorance. Kuko famille banakuwaka na kifungo ya pombe, kuanzia kubaba mpaka kwa mwisho ni balevi. Unaweza mwambia hii ulevi ni kifungo ya familia, yana kuambia kia haiko kifungo, mimi nasikia haka kiu. Il y a des choses inaweza fika mu maisha yako, we unaweza kuiona ni ignorance, mais tant que hauyaelewa kani kifungo, c'est impossible utoke ndani. Batu we banafunguliwaka ni bale benye bana découvrir aka problème na banatafuta solution ya problem. Bako famille inaweza kuwa na batoto bazuri bote, bafie bote ni bazuri, me habapatake mariage. Bakapata mariage ni yaka tofanda. Sasa fio wa vile kama hayajua ke ni roho inawasumbua, c'est impossible ule fia toke mwile laana. Haleluya. Auyo naka mama na uwa bunyumba yake juu ya nani ya mtu wa marangi. Auyo bionaka garçon mwanatiaka maverni. Anaweza tosha mama mwenye kuna frange kuna vyote mnyumba yake. Mama nazania ni plaisir. Kumbe ya quelque chose qui réclamait son mariage. Alléluia. Il est ressuscité. Kama uko ignorant mu famille, c'est impossible utoke mu bifungo ya jamaa. Lorsque unazaliwa mu jamaa, endea mkubwa wa jamaa muulize, qu'est-ce qui se répète
depuis mababu zetu mpaka leo. Nini rudishaka mufamili? Mekuko mtu mwana kuwaka mufami hashikipake na fami ase vile ni vyabo, kama wanakufaka mwanzo wa mwaka vile ni vyabo. Kuna kuwaka jamaa kila mwaka ifo bazike. Meona yona ordinaire, unaiona ni kawaida. Tena mtu alikufa. J'ai déjà vu une famille mu 2 ans banaua watu 5. 2 ans. Na fiole wangu naye anatoka Kinshasa, anafika Goma kukilio ya dada yake. Après 6 mois naye banamgonga na nakufa. Kwake alihamaka akauzisha Goma, nikamwambia usikalake Goma, uende kala Kinshasa. Akauzisha Goma, akaenda uza Kinshasa. Pepo reclamation inamutosha Kinshasa, inamuleta Goma. Anakuya kukilio mwezi ya 10, anakufa mwezi ya 5. Quelle malédiction! Il y a des choses yenye unaweza katala. Ona Abraham afa, Mungu amubariki. Mungu alimwambia katoka ndani ya nyumba ya baba yako na nyumba ya mama yako uende kwenye mie Mungu ndakuongoza. Mungu akumwambia kwenye namuongoza. Mungu alimwambia afanye nini? Mungu anze kuonesha kwenye atakubeba. Mais Dieu prépare après exécution. Ndio Mungu anakuonesha kekala sasa hapa. Mais tant qu'il y a eu à exécuter voie de Dieu, c'est impossible uishi grâce ya Mungu. L'ignorance. Wewe unaona kabiti yote mfamini ni logique, ni kawaida. Ba jeune frère banasoma masomo ya yulu, menamu moya hana kazi. Wakazi ya yulu ni sécurité. Na anasema kiko na kazi, uko sécurité, uko zamu. C'est ça la vie. Licencié, unasikia français ya zamu. Unasema mmekoma. Ambia jirani yako, hii maisha ituache. Munazaliwa 5, menamu moya wa kusaidia mwenzake haiko. Wewe ukagonjwa malali ya nguvu sai, nani atakusaidia? Kuko mwingine sai anagonjoka tu kichwa, banamupeleka quelque part, bamufanyizie checking ya mwili mzima. Meweye ikikupata leo utakuwa wanane? Toka mu ignorance. Parce que l'ignorance itaua maisha yako. L'ignorance itatuma unabakia mu vifungo. Orkepa uko na force mu El Shaddai ya kuharibisha kila esprit ilisimama juu yako. Beaucoup de gens sont des ignorants. Tena unakutanaka watu wanafungiwa hapa pende maombi. Ukaangalia mtu mfamili na mbembeleze yaka maombi. Ule kuna pepo na takufaka lubaya. Mtu mwenye iko njala hawezi mkazia chakula. Paske bo iko njala haba mwambi yake utakula. Ukaangalia unafika fasi wanakuuliza hautakula. Make pale wanakuambia hautakula. Kuko bachoyo huku anakuambia hautakula. Utauliza mtu aye hatakula. Wewe umwambie tu karibu kumeza. Yeye peke akatali. Mtu mwaiko njala, mimi hawezi niambia eske papa utakunywa. Kama ninasikia kiu ya mai, hawezi niambia eske nikupe mai. Mimi peke nakuambia nipe mai paske niko na beso ya mai. Mtu mwenye analumiaka ndio anasikiaka maumivu ya kidonda yake. Usichunge baba yako akuombee, usichunge jirani yako akuombee. Wewe ndio unalumia, wewe ndio unajua vile uko unapitia. Hakuna mwanaweza kusikilia maumivu. Hakuna mwata kusikilia maumivu. Wewe ndio unasikia kidonda kyangu kiko naoza. Uko dada unapataka babwana kila siku, wewe ndio unakuwa ma deception. Hauya kataliwaka bakuambie, bana kuachaka tu kwa siri. Uko badada hapa anachiwaka kwa siri, anakuwa Maria wa pili. Garso hata kulagaka anakuambia mimi na wewe inaisha. Unaangalia tu garso anakuya vinaisha. Kuko fie mwingine namjua, ulikuona mpendaka leo unafaa accident kesho. Garso anakudrage leo, kesho ule garso anakufa. Haiko kila mtu unamuona mubarabara frere ndio mwanamke wa kupenda.
Haiko kila mtu namuona njo mwanaume wa kuitika. Kuna wengine batakuletea kibazo ndani ya famii, batakuletea kibazo ndani ya maisha yako, mpaka utashindwa kwa utatuia laana. Ukalala na mtu wa laana, na wewe unakuwa mlainiwa. L'appareil qui transmet la malédiction, c'est le sexe. Unaona tu kafie kanapita, kanisha vala masifodi, kisha uona kaona unakapenda. Uona zania seme bi, aona kuko vitu vingine vitakuwa kesho. Haiko kila fie unaweza karamukia yako, na haiko kila garçon unaweza karamukia yako. Uko sa pepo ya imwe na kuwaka juu yako. Uko dada memusemene moya, unaenda kutanana na wanaume hata 10. Wako sawa? Kisha dada wa vile umutie mnyumba, frère, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a des relations laana mu maisha. Unaangalia dada ni murembo kwa nje, lakini ndani ni mifupa mikavu. Uko naona kaka iko na mafavori na laana, haiko kitu. Badada favori azilete chakula, tuko nakufa mulaana bure. Oh, fie ko nakuletea papa, mimi napendaka fie mwenye, napenda garçon iko na mandevu za hivi. Akuwa mrefu papa, asikuwa mfupi. Papa, ule garçon akuwa macho ya kurembua, mimi napenda ule garçon macho ya kurembua. Kisha huku hivi kuma atoboke kadogo. Ona, laana inakupatiaka uone mafitilite, me usione vitu ya maana. Njo mtu mwenye haonake vya maana, anaonaka tu vitu vinaweza peperuka. Garso mandevu tetea mchungu. Fia mwana anambia papa, mimi napenda garso mandevu. Garso maana mandevu sisi mpenda. Laana zile za kwenu. Bona ku garso mwiko saa petit frère, ou petit wangu huyu mwana tandevu tamu ameneza kuweka. Kuya mon frère, viens. Oui, viens. Hana tandevu moya. Mais ni bogos. Vrai ou faux? Est-ce que maneza mkatala? Siko saka sayan. Nani maneza mkatala? Hana ndevu. Si vile? Mais quand même anapita, sio passable wa. Jiende kulenisha kutia, basha kuona. Mtu mwenye iko chini ya laana, yanaonaka njo vitu vya kupita. Il y a des choses accessoires et il y a des choses yenye iko important. L'important c'est quitter dans la malédiction familiale. L'ignorance, uko nona dada yako anazalaka na operation, muloko yake anazala na operation, muloko yake mwingine operation. Directement, ça c'est une malédiction. Mais on nasema mkuzala atabo, c'est normal. Biblia inasema na musika wa Israeli hakutakuwa tasa na hakutakuwa mwanamke anayefanya nini avortement. Maana yake kuko butasa yengine ni malédiction. Ni malédiction. Moi je connais un pasteur, kwa kunyumba pasteur abazalaki. C'est un pasteur qui est aux États-Unis, c'est mon fils. Mais kwa kunyumba ba garçon boti abazalaki. Kuanzia kwa kwanza mpaka ku garçon wa mwisho ndio yeye abana mtoto. Utasema ni normal? Saiko nongea na mimi ananiambia papa, tufanye nini? Mimi napenda kile question, sa mtu anauliza Mungu, tufanye trop c'est trop. Mimi kama tutaomba Mungu. Tukaanza maombi. Ona kisi reclamation zinakuwaka. Mimba inaingia. Sa mimba inaingia après 2 semaines. Mama iko na koropa, ana Teresa, anaangukia tumbo, mimba inatoka. Ukabeba mimba ya maso, hata ujitupe kuradi. Beba tu mimba ya bose moya hapa Goma. Na ukakwala na ukaanguka.
Papa kaniita papa biko Bona ila ana ina persiste. Na maombi yako inashindikana. Nikamwambia papa si mimbe iliingia kwanza. Mimbe ilifanya nini? Kama wewe umeona hata chembre, bebenzako abaonana ile. Twende tena na maombi. Na mimi niko nasema Mungu usinipatishe haya. Na sisi tunaombaka, tukisha kuombea, tunaenda kwa baba Manu. Timiza baba. Usinipatishe haya baba. Ukinipatisha haya batakucheka we. Mimba ya pili kaingia. Mzee, iko naenda tu kukanisa. Mtu iko nafungula mulango ya gari. Anefungula ovyo ovyo mlango unasipiga kutumbu. Pale pale anasenye. Nikamwambia Mungu, job ya hivi. Uko unakomba. Malediction haina hata besoin jouer uko pasteur, jouer kama hauko pasteur. Inaweza kukamata na bupastere yako inakutia chini ya lijiwe. Kama uko ignorant. L'ignorance tue. Une fois unatoka mu ignorance, c'est le début ya délivrance yako. Yepeke akanita akaniambia papa mara hii sitaitika. Balosi banadhani zoe. Mimi natoa makuta fulani sitakwambia. Papa hizi franga kama Mungu alisemaka tumujaribu, mimi namujaribu. Mebikatimia tena na hapo pasteur mimi naacha. Imagine mtu alape vile. Nikamwambia utabuacha tu. Kanitumia pesa. Nikaona montant ya pesa, nikasema hizi zinatoka Etats-Unis. Kuko franga za kutoka Masisi, kuko franga za kutoka Walikale, kuko franga zinatoka hapa Kinshasa, na kuko franga zinatoka mkontina yengine. Akatuma pesa, nikaona pesa kwanza na mimi nikasema hizi zinaweza nikula hako kama upapa Hazali. Nilipanda maombi papa. Reka baba. Kuomba njo kuomba. Maka mie na maombi. Nikapanga maombi sagizi. Inakuwa ni paracetamol. Inakuwa kire ya dawa. Saa yote. Tena alikuwa ananitaka hata niko mkanisa. Ndatoka nje nenda mdekroshe. Kuko apele nyawezi itika ipite. Kuko apele se tunaonaka. Tunasema Chubaka. Ndakurapele Chubaka. Me kuko apele ingine unayonaka mu telefone. Hautaiona defwa. Hata mkanisa aliniita nasema okay. Mnazana nimejazwa kumbe kule vile. Niko kanisani. Unasema nini? Okay. Hallelujah. Mimba ikaingia. Mimba ikafanya mwa. Nikasema hapa ifo ni double maombi maki ndakupatia maombi zenye wewe peke utachoka. Ona Etats-Unis abaombaki. Etats-Unis abaombaki. Ni pasteur, mimi anakuambia papa, siwezi funga. Niko mkazi ya nalomba nguvu ndafunga Mimi nakutumia tu frango nifungie. Na mimi nasema ndio, mwili iko hapa ya kufunga. Na tumbo ya kufanya nini? Ya kukula. Niliingia mu maombi. Wao yaombaka we. Uko unaona sadaka unasema ndaomba tu. Meenda kuombea kwa nini? Nini yako yenye nanituma niombe? Kuko sadaka nyingine unasema hii sadaka zisitoke mapua. Baba, kumbuka. Mimbe kaingiza des mois. Mimbe inaingia 3 mois. Mimbe inaingia 4 mois. Nikamuita. Ile mimba zilikuwa zinatoka mwezi ngapi? Asema hazivukishake mwezi moja na nusu. Sikia mtoto wangu. Hiyo mimba haitatoka. Atazaa mtoto ule. Na dae naona mtoto mwanamke anakuja. Amen. Zinatoka na miezi moja na nusu. Ile nafikisha miezi 4. Imani inaanza fanya nini? Na mimi nikapandisha imani yangu travers ile. Nikampiga profesi nikamwambia ile mimba ikafikisha tu mwezi 5 na semene 2. Ile mimba itatoka tena. Na mimi nikekala pale. Baba, kumbuka neno hii nisitoke muongo. Ona, un prophète, il veille sur la prophétie. Niko naomba parce que il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Nikasema baba, mimi nimesema, timiza. Mimbe kaingia miezi 6. Mimbe shengia miezi 7. Leo tuko mwezi wa 8 ya mimba. Sitakula sadaka. Niko napanga nikitoka hapa leo inaeneza miezi 8. Niko nataka muita nitumie sadaka. Sistahili sadaka.
anazala mu 45 sistahili sadaka. 45 unazala sasa ni 20. Uko nafukuza babibi unazala babibi tu bazalaki. Kumbe wewe ndio ngumba. Haleluya. Ona unafukuza wa kwanza wa pili. Mmoja uzalake. Haleluya. Il est vivant. Leo mimi neneza miezi 8. Ni unapanga hapa shughuli kompriere. Ndatoka naambia mtoto wangu nitumie. Tena inatoka kula iko size hapa. Maka ikatoka kule ni frontier. Ningia mtelefoni unasikia ina apese. Telefoni inalia. Mpaka unasema hii telefoni ina vibre. Hapana ule mavibration ya madibale wa masengmbale. Tuna unanita na 0 ya papa. Mapepo tena. Naomba na niko na usingizi baba. Kutana na nisha sababu kama niko naongea. Na unasikia ke papa na ngoromaka. Parce que sadaka inalamushaka na mama pale aneza lamusha vie. Sikia to kia watu kilo bivala. Lamuka. Tunakulaka vya tutatosha. Mama na mwambie bwana roho ilishenea. Lamuka. Kuko mwalileta sadaka zake. Sadaka zako zinakuteteaka. Ndio kwa maana kama uko ignorante, tosha ignorance. Ule bwana ye moya ananiambiaka papa nifanye nini? Wewe ushauliza baba yako ufanye nini pour que pepo itoke? Mimi yeye peke ananiambiaka. Kuko siku mama moya iko Lubumbashi. Ananiuliza papa, juu ya hii profession umepatia mtoto wangu. Nifanye nini sai? Juu hii mapepo itoke. Mama kwani anasema, batu ba hivi bangaliki banakuaka. Yeye peke kuna shilombea sadaka ba muombe sadaka yatatoa. Alléluia. C'est ça les enfants banajua maana ya vitu ya kiroho. Alléluia. L'ignorance ni clé ya kwanza ya kutoka mlaana ya damu. Damu gani likuzala? Angalia genealogy yenu. Tate yake na baba yako ni nani? Mfumu. Mfumu tate. Baba yako anaherite mizimu ya kwao ya bafumu. Mewei hauombaki. Uko jazer. Couleur de jipo, couleur de pantalon. Et pourtant wa kwanza kwenu ni mfumu. Alléluia. Il est vivant. Uliza jirani yako, tate yako ni nani? Papa, tate ni nani? Kuko maisha tuko unapitia. Hatujue mwanzo na tujue mwisho. Meiko na shine imetokea. Exode anatuambia, je frappe l'iniquité du père au fils. Il y a des enfants biko ba innocent leo. Biko naishi vya bajue. Uko nakula kwa jasho na kuko mwingine jasho yake haimupatie chakula. Unatoka jasho na ukule. Oro Biblia inasema tutakula kwa nini? Mekuko mwiko unatosha jasho. Kuko mwiko natumika. Mebana mkula sale. Hauyaonaka? Bengine wanapokea. Aseme wewe nimero yako mekanize. Njoo mekanize. Bo itakuwa kama mekanize siku gani? Kuko mama mwa mkanisa. Mimi natamaliza. Bana muoneshaka liste ya kwanza ya watu watatumika kesho. Jina yake kwako. Busubuhi bana kiashi presenter juba ende tumika. Jina yake tu. Njoo yenye haiko. Mebengine wote biko. Même liste haba kuichange. Mais kumbe il y a une sorcellerie. Yenakiaka tosha tu jina yake fasi ya maana. C'est possible wende acha nani document yako quelque part. Inzi inajifanya inzi inaingia mu bureau ina déclasser yako. Unaona bata kuita? Me banaita na mwenye ulikuya naye, mwenye uliandikia demande banamuita, meweye unakuwa déclassé. Alléluia. Il y a un frère chez nous à la maison. C'est mon grand frère mbali na mbali. Kuoa ashashindwa. Sasa tunamwambia kwa shaka muyomba. Shukrani kwa yomba. Na pastor netu tulianza muita yomba.
Juna aliyowaka na asha piga mashite na mashite. Pastor pale. Meleo yeye anatembeaka na mtoto wake, kuna kitoto kinamfanana. Njoo mage yule mtoto anaanza mbiblie sana. Sasa ile mimba ilitokaka. Unajua tasa hata mimba itoke, hakuna mwanaweza croire que alikuwa na mimba siku moja. Meakazala, kila mtu anasema hey, shanga ametoka amo. Haleluya. Ule jamaa ashashindwa oa. Kuko malediction nyingine unaizaniaka ni inapita. Oncle yangu alipigaka oncle yake. Oncle tu makofi mangumi makata. Oncle yuko nacheka tu, mulevi wa sei. Oncle ni mulevi wa hapa, iko hivi ashalewa, meakamulaani na laani kakamata. Unazaniaka sema mtu analewa, njoo neno ya kinywa yake inalewa. Pastor, bali mulaini yaka na analewa. Iko mulevi wa hapa. Akamwambia, mtoto wa dadangu unanipiga. Akanita kwanza peti kuyapa. Ase unaona huyu sai ninamulani. Unaona sema ninamulani. Ase we peti isura utayonaka tena. Akamfanyia hivi vitu ya probleme. Yeko na cheka anasema toka. Hivi vyako havina maana. Akamwambia sawa, utabaki unahangaika. Moi je vous dis, Aishaka tumika kazi za kupokea pesa. Kulifika wakati akakosa na $25 ya kujilipia nyumba, akaenda kala kwa petit frère. Unatumikaka 4 ans, unapokea $450. Kazi inaisha, unakosa na za kujilipia nyumba. Ile ni nini? Hapana cheza na maneno inatoka mkinywa ya watu. Ignorance inaua. Deuxième des choses, kutokutafuta wokovu ya ukweli katika familia. Wokovu ya ukweli, hapana wokovu yenye iko artificiel. Ka wokovu ka leo, unaokoka leo, majira ya maisha inabatosha tena mwokovu. Ila iko wokovu. Wokovu ya familia ni wokovu yenye nadumu katika familia. Benye balikuwa chini banaanza ona neema ya Mungu. Njo wokovu inatoshaka laana ya damu. Psaume chapitre 91 verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ukademere, maake wenjo utakuwa na protection ya ile ombre. Donc wokovu ya jamaa ifo inadumu. Njo ile laana inatokaka. Parce que la malédiction de la famille vient du péché générationnel. Est-ce que mfamilia yenu mko na wokovu? Uliza jirani yako, babako ni nani? Batoto ya pasteur biko na neema. Batoto ya mama biko na neema. Anaweza kuwa na ile idee ya kusema mimi na consacrer batoto yangu kwa Mungu. Babako ni nani? De qui es-tu fils? Uliza jirani yako, unatokea mkizazi gani? Il y a des choses kama wokovu ya familia haiko, hautaonaka neema ya Mungu. Upeti, uko mtoto pastor. Si ni vile si mtoto pastor. Hana hata nguvu yenye alifanya. Jukarama inyoni ndani yake ni yakabambi sana. Ukamuliza degree ya maombi yake, na wewe peut-être unaweza mshinda degree ya maombi. Mejua anatoka mu genealogie ya masacrificateur. Anakutanana na neema. Haleluya. Wewe sasa nani mwatakuambukizia vya kiroho? Nani atakuambukizia olieke bakuambukizie bulozi? Na wao wanze loga, wanze ruka kulungo. Mama mchawi, baba mchawi. Mtoto utakuwa nani? Skarashika. Mtoto kuna lota anaanza ruka kulungo niko na deza. Katoto kanalamuka msura ulota nini? Mama nililuta mama nililuta. Balikuwa nanikimbiza nitaluta, nitaenda, nitatanda. Wewe wanaanza kulogesha na ungali wapata hapa. Siku utakuwa mkubwa. Uliza jirani yako, maziwa gani ulinyonya?
Nani alikunyonyeshaka? Kuko mabaraka zingine unasema ibarikiwe matiti yenye ilinyonyesha huyu. Kisha unaona mtoto na mapepo nyeko nayo, ilainiwe matiti ilinyonyesha hiki. Eske wewe bakikuona banapasha bariki matiti ilikunyonyesha? Ona jirani yako mumecho, muone vile, muonane pale vile. Eske matiti ilikunyonyesha, baneze ibariki, baneze ipiga fimbo? Wokovu kamili inatutosha ndani ya laana. Wokovu ikaingia katika familia, hautavunjaka tena malien. Unabakiwa na dhambi ya Mungu, uzima wa milele. Tuipokee. Nani anaweza fanya maombi ya vile? Wokovu ingie ndani ya familia. Shia wengine tumepata bupasteri mkaskade. Mungu hatuna pasteri mfamii. Sina mwenye aliniambukizia mimi profeti. Sina. Mi peke nimejitafuta. Haleluya. Kisha mimi naleta wokovu. Mama yangu sai ni mjakazi. Oro alikuwa kahanga wa ajabu. Mimi niko mtoto wa Mbaraga. Niko mtoto wa nani? Wa kahaba. Mimi niko na kuhubiri. Niko nguvu. Iko so ya nini ndio tama nani? Ya kuya na anaenda. Njoo huyu hapa. Njoo espoir ya famille. Maka mimi ukinigusa, maka unagusa mamangu kulicho. Mtoto wa Mbaraga huyu hapa. Mekuko wa Mbaraga wanatupa watoto wao mkialala, angelitupaka ningelikuona. Ubarikiwe mama mwendo nionyesha. Ubarikiwe kunitoshaka. Angeli nitoshaka, esko angeli nisikiaka. Sema abarikiwe. Ale. Sema abarikiwe. Eske ile masiba tunaweza ilaani? Tunaweza yambia nini? Uliza jirani yako, shatosha mimba ngapi? Samuel ulitoshaka nyonge likuwaka David wa maisha yako. Me unabakia na madelila tu mutumbu. Unabakia na magoliate mutumbu. Daudi mwataua Goliath, ushamutosha. Nani mwatakupigania vita? Uliza jirani yako, hii mimba za huko natosha? Muulize, kuko wanatosha ni tabiri? Sibiko humu. Haleluya. Ona, mimba ya unabeba haina problem. Menjia ya ulipitia ndani ndio iko na problem. Mimi niko mtoto wa soda. Babangu aliachana na mamangu après 8 ans yangu. Mimi niko na 8 ans d'âge. Niliona babangu mara 3. Ni soda wa Mobutu. Nilimwona mara ngapi? Mukaka Tindo. Najua basoda bangali napokea. Hapana basoda ya leo. Soda kuna pokea $100 ya wakati ya Mobutu. Unapata $100. Na njozi manyimbo moja hivi. Kwa manyimbo moja hivi za zamani ya kwa manyimbo moja, na nikaisikia na niko pasteur. Mimi natingiza kichwa hivi. Mimi sitaimba. Haleluya. 8 ans d'âge. Via karudia Kamina. Mama kabakia mujaze zaki. Ujulize de 8 ans. Batoto be banakomalia kwa tate. Banakuwaka batoto bae. Sibiweroe. Ule tate alikuwa nikamata shaki busubuhi. Kuya twende kanisa. Tunatoka tunaenda kanisa. Ninaimba mkorali ya Ekodime. Ninaanza imba. Tate iko na nilamusha busubuhi, mvule kuna nyesha. Teresoro. Hautaramuka ukuye kukanisa. Wewe utatuma leo. Nakuya mama. Mvula ananifunika kikwembe yake. Kumbe kona nitaye. Haleluya. Mama ananikomalisha na omo. Hii omo to sio mwa. Nilitembezaka omo. Kukichwa natia omo. Omo. Leo niko natembelea magari. Leo mimi najenga nyumba.
Na nikikwambia kama mimi nilitembezaka hautaitika. Usitamani mtu ameendelea, tamani parcours yake. Mikate hizi mikate za Banyabungo, mimi niko muluba tufe, nilitembeza mikate. Mayai kilote hapa, mabinyotere huku kuma problem. Nishanyolewa na sizo, niko na makaligrafi kukichwa. Mie ule niko natembea, hatujue mafuta ya kupakala, tunajua njo kambili tuletea mo kibule moja hivi kama mweupe, juu ipate harufu ya mzuri. Njo yeshie tuliishi. Uko nenda kumasomo 6e, meusha kamata pantalon moya, njo nilikuwa nayo. Inakatika hapa, mimi nashona na hii. Wewe ulipata uzi. Shetu tulikuwa na shonaka na hii ya saki. Unaitia kunguo. Ukapigana kidogo, bora nafani. Sachet njo likuwa valise yetu sie. Sachet ya jaune, banandika Korambo. Kuko banachua zile sachet hapa basifanye sambla. Après Osofia ikakuya, tukanza tia Osofia sie. Tuluwekaka Osofia. Tena Osofia na katika monaimiri uitie ndani. Na kuko wengine mpaka leo nguo zake ziko Osofia. Ignorance inaua, wokovu ikaingia, neema inaingia. Tukatoka Osofia, tukauza valize ya makaro. Ukaifungula ovyo inakatika. Ilikuwa na data. Usisahau na ulipita pale. Makuire zikakuya. Mwatauza kuire ni patron. Haiko n'importe qui. Mais leo kuire ziko demode. Kumbe na weye maisha yenye unapitia itakuwa demode. Sema itakuwa demode. Alléluia. Un moment donné, tate yangu akaniambiaka, parce que j'étais l'enfant chéri de ma grand-mère. Ase, weye, mimi naonako utakuwa kama mtu mkubwa. Na utatumikiaka Mungu sana. Que son âme repose en paix. Avant kufe, hakuna mwenye alingiaka, nikaingia musali kwenye alikuwaka ngambo za Keshero. Je tenais la main de ma grand-mère. Je voyais comment son âme est en train de partir. Je pleurais. Les bengine bakazania inje. Unalia mtu mangani mzima. J'ai dit moi je vois ma grand-mère partir. Kama uko na probleme naye uende utubu. Njo le grand frère yangu niwaambia. Pita kule. Uende tubu. Chana na ule mchawi. Jutate yote. Anakuwa nani? Kumbe Mungu na malaana. Ora zara kuzeeka ni Musa. Aliniambiaka neno moya. Mtoto wangu, mubakie na amani. Ambia wenzako wote upendo iwe kati yenu. Nimemaliza vizuri. Mimi naenda. Ninatosha mgongo, niko nalia, niko ninaombea watu kukanisa. Bana nita bana mutransfere wapi? Ku general. Mimi nabambia ule bana transfere. Mimi ashanilaga. Ndakuya tu. Bana mfikia mu general bana wakula zingine franga. Na mumwache tu pale. Juu saa atakufa mumpeleke sasa wapi kusali demo. Bana nabambia ku general bana shwaka shere watu. Oh ndio vile mutulete hiki. Mtu sasa alishaenda zamani. Bali tokaka kule kwa hospitali. Iko na wachekesha. Mimi mnanibeba ku generale. Si wanana nipiga shindano wa mai mimi nakufa. Ye peke kuna bambi. Anafika kule tu après quelque temps. Bana nita tata amekufa. Mimi nilikuwa najua zamani. Shule jamaa ananiita. Peti, ulikuwa unajua yeye atakufa. Nikamwambia wewe acha vyako. Wewe baki na vyako. Utenda lomba kaburi huruma. Kaburi hakuna uhusiano. Alléluia. Ya mwisho, je nimalize. Il faut fermer les 5 portes spirituelles dans la famille.
Il faut fermer les 5 portes spirituelles dans la famille pour que esprit ya sang isingie katika familia yako. Les 5 portes, siku batanipatiaka neema, je vais parler sur les 5 portes de la famille. Pandisha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, kiote kenye kilizuia maisha yangu, a partir ya leo niko naiangusha, niko naiteketeza katika jina la Yesu. Sema neema yako ionekane juu yangu. Sema baraka zako zidumu katika maisha yangu. Piga mikono yako uombe bandake liko minuti. Haiko njo mikono yeneza toka mulaana ile. Haiko njo mikono inaweza toka chini ya laana. Haiko njo mikono inaweza toka chini ya laana. Maisha ya kufanana, vilio vya kufanana, bunyumba ya kufanana, mateso ya kufanana. Papa nafikisha 50 angali mpangai, bali achie watoto heritage, iko na bachia maproblem. Piga mikono yako, katala ile maisha. Hii maisha haiko njo maisha Mungu alikuahidi. Maisha ya kulia, maisha ya kuomboleza, maisha inataka fanana ya mzuri nje, mendani uko nalia, bana kuona unanenepa, kumbe yuko sanguruwe na nenepea mumatope. Ona, piga mikono yako zaidi ya pale. Shakakakamakaskopadahas. Haleluya. Sema Bwana Yesu, damu yangu leo imetakasika. Sema damu yangu leo imeoshwa. Siko chini ya laana tena, kwa sababu nimejua ukweli. Simama kwa miguu yako. Nataka kila mtu akamate 3000 francs, chiffre 3. Ile 3000 francs uipange jina ya familia yako. Wewe ndio unajua jina ya jamaa yako. Kama jamaa yako ni batoka wapi, wewe ndio utasema. $3000. Kama wewe utasikilia familia yako huruma, mimi yangu mimi nasikilia huruma, mimi najua familia mimi natoka ndani. Sema Bwana Yesu, a partir ya sai, ndani ya jamaa yangu ninakondane roho yote ya giza juu ya madhabahu ya El Shaddai. A partir ya 3000 francs, roho yote ya giza iliyosimama ndani ya familia, laana ya damu. Chiffre 3 ni chiffre ya resurrection. Sema tangia leo mimi nakuwa mtu wa mpya. Omba katika jina la Yesu. Omba zaidi ya pale, omba zaidi ya jirani yako. Onode. Kamata ile jina yomepatia, unaitupa juu ya madhabahu. Ni juu ya familia Kalambai. Vyote vya mubaya mimi nabizika kwa hii madhabahu, kwa jina la Yesu Kristo. Fanya hatua ile. Utareve, utareste. Fanya hatua ile. Fanya hatua ile. Zika vya mubaya kwa hii madhabahu. Zika mabaya. 3000 francs inaweza leta repo mu maisha yako. Kuko mweko naona tu sawa ya kucha. 3000 francs. Zika vibaya kwa madhabahu. 3000 francs. Zika vibaya kwa madhabahu.
Mama, na unazika magonjwa pale, unakuwa unaambia Mungu magonjwa yote mimi naizika kwa ile madhabahu. Zika magonjwa pale, zika magonjwa, zika laana ya familia, kukuwa na maisha ya kurudia rudia, zika hayo kwa ile madhabahu. Maisha ya kulia, zika kwa ile madhabahu. Zika, kamata wewe yote yenye uko nayo, ikuwe sengayo, 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 ikuwe